abarisa bashoboirweho kutoza ente zaabo bwanyuma y'omushana ogw'omuza obunyatsi ekireeteire ente zaabura ekyokurya kandi zashara n'amate. Omu ruta 50 kandi obwo omushana oshanga ori omu ruta 325 kurigirira habw'enjara y'ente kandi obwo bugaba hari ebyo tugagira beeyi n'obwo omushana guriho n'obwo enjura ziriho ebeeyi n'emwe tariho barahindwire ahabw'okuba bakwija kugakiira abashubuzi hati amateka kuba gari nk'ahari 10 omushubuzi kunu yaija agakiira ahari 550 na 660. Omuringo nigwo gumwe George tukamuhabwa nashoborera okuba arikubonabona ekyongere kwerarikiriza abariisa n'ente zaabo kutandika kubandama. Kwija gwatuteganisa ente zibura obunyatsi kireetera ente zitu kushusha kubi n'okubandama ahabw'okubura ahabw'okubura ekyokurya nkaitu nk'abatakagizire ebinyatsi abatakatungire entunguka kuhinga ebibingo nk'ebyokugaburira ente nk'ebi. Omuri ekyo gavumenti nayo yagira porogaramu eyi yataho ninga yataho nk'obuyambi eira nk'okuhinga ebinyatsi nk'ebyo nabyo abariisa nibabihakira. Abashubuzi b'amatebo emikono bagiteire aha mutwe nibacura. Projekiti zaitu zitukuba tukora nazo hati tuzagiruraninga ahabw'amate make tuba turina projekiti zitukaga 4 ninga 3 tuba turina embazi yitu turina ebyokurya by'abariisa tuba turina emyonyo y'ente nga mbwenu ebyo ahabwo kugira ngu abariisa tubakirindansya mbwenu ebyo tushaze. Gashakwa Sima Nauma wa Sky Television, Agenshonga.